Ketheka mutegeri wa Wero TV mbitikie muthenya waku omonde uthite na mbere obwega inku watogeni methani yetu ya ntito tha mugwanja nyombetagwa Christine Wanjeru tukembereria Antoni shietu ni ati DCC wa Kiengu Egembe Central bamwe na atongoria mangi kumantere ino maribo nkinyagia mabisa ma KWS na gikundi ya kumenyera rera ya sari ni mashite bamwe kiri ubandi wa miti muburoni wa Karurumo na kanaga muburo uyu ni withiritwe ukinyara runshi kwa gitaririra shana moronto umunene ni gutigira ati muburo uyu utethirwa ukinyana runshi kairi nkurukini mauriti akari methiro makeumiria na wingi ni kenda kubanda miti muthenya wa umonde ni kenda kwethirwa kwina riera ririega na muno nkuruki kumenyera mithito ni ntito ire tukethirwa tugikuretera na njira inkinyaniru tha imwe na nusu kiogoro buria gwatindia muthenya wa umonde rutha rwa kubanda miti na tugitigana na ntito inu kiri ntito shingi ni ati akari mangu mwena wa mithiru ni maumeretie na kuga mo matethirwa makithama kuringana na watho wa thirikari ni kiria makuga matikumenyethirwa thirikari kethirwa ikimariba ashara iria makathi maruga mwaka wa 2017 ni mathamithirwe ni thirikari na mata into ciao imingi na thirikari tethirwa ikimariba ashara ino cionthe mathire indi mwankatha ino antu 15 ni mathamithitwe kuma muthituni uyu wangu nguna nkinyagia kwithirwa makithie kire sukuru ya Mugona YMCA. Neto kwegwa thirikari itusukumite muno tukira gwa twimane na 2017 twale nao na ni twathinaga ni kuthi na gwitia na kwimana na twale nau twe nau twatigite ng'ombe cietu na nguku cietu tugioka ni ciairwe na guti untu onomo wendereaga mwega riu kiuria kwa kikauria atire tukauria tuio twathi nao tukaturaga twimanite mbura yauka kana kabagatiga batwandikira security na muthie nikenda into cietu imenyera nontu no tugacoka akinya tuio tukegua tutikombana na rugendo ruu kwa thirikari ne bagerie bura bankiomba batu nenkera antu permanent na tuthamio na ng'ombe cietu na into cietu endete gwitia na kwimana ne twageretie kunogera nau muno na mpio nyinge muno na antu betura baruga gutikuramia antu bamwe batigara turenda kuramua twinde twirwa au twairitwe na tumenye kuma aure tukathi kuna antu tutikwenda gucoka ngongu kairi na antu noka tutura kuramua na gutikio tucoka nakio turija tukaletwa tuirio kidogo bukaria bugecoka kwingwa kabwingu twingagwa nao taka notice ya kuthama kuma nau turari niyo ndina roro mwingi muno thairia maunto monekana magukonia mbura nitukurigara muno nikuguka guta ng'ombe ithite kurithua untu ni utigonkenia kindu kiangua bwe thirikari etu twi antu bankongu kindu kitukwenda tutiomba kugukua rimwe tumite tuthiite kwina kindu kio tukwenda kia maana muno nituthwa mucemanio tucokanire juria iri ibaterie nige tumbe kurania atiri nau tuthiite ku na last time tugukua gutikio twonire twenukire ogu ona kamutu twarumagwa twaumire na kau twarizaga na tukiunuka micii yetu twethire nkinyagia ona tuguku twaigite muji ona kinya kaburi mtu ari na komuji ni karire twekwenuka gwetu mijiga twaire kwambiriria siru kairi ona utwari nkonguka na nibu kwana kinya raino butwijirite buthi guturekithia ura gutikio bugatunenkera tucoka micii yetu kairi kuria thina na twina ciana cia cukuru ikwenda kuroma na raino tutina bisi raino gutikio twinakio ta twireni bwatwijira kuma ndakinge ino nontu kabo twijirite butwirite kunda ndakinge amwiso tukukavia ate kana na ate tuyo tukaruthirwa nontu tutiuma na tutigintu Arimi manguku ndethia ndengu na kaua kauntini ya Tharaka Nithi makagwata mikobo ni kenda gukiriria urimi wao ni kumania na witikaniria wa thirikari ya kaunti inu na ikundi mwanya cia gutethereria arimi na ni utethio uri ukethirwa ukimatethereria banene na gukiriria urimi wao.
Ikanithani ya Pentecosti ya Kiramba ntere cha KK wadi ya Karingani ara arimi barutanitwe bura bakaguneka na mubango wa imbia wa thirikari nene wa gukiria arimi wa National Value Chain Development Project amwe na Participatory Integrated Community Development ura ugapejaga ikundi bia arimi mbia cha kurithia ng'ombe, mburi na nguku amwe na kurima kawa, ndengu na marigu. Bagitongeria kwambirwa kwa mubango jo ndeni ya wadi ya Magumoni, Mugwe amwe na Karingani. Murugamiri wa sub-county ya Chuka Alex Mugendi wa Festo amwe na MCA wa wadi ya Karingani Godfrey Mureithi Gaturo uranwa wemu karirigiti wa kamite ya Kigina ndeni ya ikarokia MCA ba county ya Tharaka Nithi ibatongeretie utaharibwa arimi banana wa kira wadi barabaka rutano manto megi murandi ojo kenda na bo bachoka kuthomithia arimi barabangi. This program ya NAFCVD na PICD itagetete nitwariria mauntu mambia ira in one basket na igushindanirwa ni other counties billions of money iria igushindanirwa ni every group. Kogu pole nikienda kuimiza antumetu ma Chuka sub county muno Karingani kule ande and other ward that mbia ino nuntu nika igushindanirwa nitungangane pole tukerwa process ya gucheria mbia nikenda ciikirwa kwa sako twikire mbia inyingi kwa sako tinwa antuma mali mageria antuma mali maga mauntu manguko nikenda mbia iria tukaegwa twali 10 million tugekirwa another 10 million indira tukwirwa ngurubu cie form ikaomba kwigwa igitetheka muno kuri thirikari icoke nikenda itethua mwecha kwigwa mu save ngiri 10 mukanenkerwa kaire ni thirikari ngiri 10 na nikenda cioka through SACCOS iria ikaomba kwigwa igitethia murimi kana igitethia antu maria ene ikundi iria kumba kwitia na kana kuruthothogora wa indo ciao. Bariuria arimi baitigirie kwithirana kiri ikundi kenda bagunika kumani na murandi ojo. This program ni ndirendi na 1 year ne bati gutiki miaka 5 kogu twina miaka na yonka na inother counties no ikwendelea. Kogu ninkiuria antu metu nuntu ni twabotire kutwika drained nuntu tuta in the former government mafire mona tatu in that government taino nuntu ni turambatikire through our president our governor na mheshimiwa Gaturo na atongoria mangi mala mala in the leadership twabota gwitikirirwa tutonya in this program bula ni kimaulia ni tugwatane kumana na atongoria mala mathura kuma masinani na kwina mangi na mu agriculture kwina sub county and means and others tugwatane ni kenda tumba kulan this program tonambia ira tukwenda na tusinda other counties nuntu tutagetete in Tharaka Nithi county at least 1.5 billion yombe gusaini Tharaka Nithi county nikenda economy yetu endelea gukura. Ino ni one of the conditional grants iria iri budgetini no tuthiete kurutha mwaka uyu iria nkuona iria ta tune ya 151 million ni nkwenda gwitikia kaomba kwigwa gitethia arimi ukegwa mbia ino ikaomba kwigwa igicha na kogu maani ni makomba kuthurwa ikundi makathurwa thiine wa ward mari antu manana tari ukaringanie na antu manana ni ngwitikia mathi mathoma magacoka kairi kuthomithia antu metu na nikenda tumba kwigwa tugitetheka. Gaturo akiuragia urugamiri bwa murandi ojo botigire ati muthia wa mianka eno 5 murimi wa kaunti no akuguneka bukugana tutigekara ta ikundi ira cingi twanegwa ikinenkerwa mburi mamwe ikakua ikathuka mange makanenkerwa nguku gwatwika nguku ino ni kunenkerwa value iri iguru muno ni twenda antu metu male magatethia directly kuri murimi wa kawaida into ira tukwigwa igitutethia guku gwetu. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gashima. Aringi biashara thokoni ya Miathene Tigania West ni marutite mukana umurito muno kiri oshania ma ugoti mathirikari ya county ya Meru maugite matiriba ugoti mwanka mawirane maria mekirwe ni governor Kawira Mwambirioni wa mwaka uyu methirwe makibingwa mariuga maritumira cioro inthukangu na ni ugwati kirimo na kinyagia biashara ciao itikuthie wega nuntu bwa untu uyu. Biashara bathoko Miathene wondine Kenja Tigania West baritete mukana ke mabisa bakuthurania ugoti thirikari ne county ya Meru. Duwe da totre ushuru. Reason being tore toere gore ushuru. Totoere wa mere ya meaka nenda rundi nyato kwa wainduka ito na jako nduka wana itaiti. Inyato kwa waingiringiri to korea. Imbecha meaka huyo anze togethera to na kaburasco. Fako ya to gethera bu iruare. Batwe tovori pio na ito guanto bakanso bagako ya gorenge. No tototerea. Kuma twaringa gura mbagi 2022
Ote project tonete tukaya biashara thokone au ire the county government. Na ikyo ndoto no ru wingi muno bazo kiwa atere. Maisha yendu mia nduyu. Eke agwethe batu county government ne kwenda ushuru ke batwe. Itu batu ke tukona bila bawe tate. Batu buthiretie. Ndege uri yako ni atere ya biashara. Wewe kwenda kuendelea kubuithania bwe? Bwabwa? Baturira ntu bakanso bakeyako twabenga na bakwithana ukaunti ore na bakoripotera ntu twabenga. Bimwe bya itumi byao bya kweana mukana yo imawira ninkabo yarabaero igavana kaunti Meru Kawira Mwangaza mucamanio neyo abeto kone meri ene mithiru ndo mwankatha yote kinyabo mobo yorua mami weto na to promise eta mata ndene thoko yeto mata ya thatu kemwe gethira ge thoko nia kenge gethira ge MTC na kenge ge nara kwa borithi na ndene ntora yeto bora tuichie institution ito na choko ni institution 14 na mona gwethira to na institution 14 eni of the poorest odebo yeta erwa achoka toera chukuru era to nondo kwa kilasi ya diererwe na chibitari nione adiererwe wandie to yori au aga ya to yorerie ato muromba na ya to yorerie wandie unondo mbecha no jatangi milioni 19 na chibitari ya to emiavene odebi nge tuiwedie omenye imochari nondo imochari ere gadrete onyambeje odeje chionorara kinya baba andre kisabondinate bate onambeja chibitarera ndaitare no mwe na ninge level 4 ai level 4 kaitu era itu era eti imochari yake nende nondo ito koerwa iwani 4 tuongelo mandaitare ba to choga to bedero chibitare to eginye standard ya level 4 kwena finger rounds to eri to wege romaramu odinya mwa tongwa bunge ne ogwaba mpithukirwe murimo ya kolera kumania rukothokone neranga vanare wa uthokone wa to promise ra thoko to rukoro raruriara rwa to koya ore mwakiumia inyake oya are mwakiumia rutethera rwa nora ya unonto thainde na manda buti thaimbu meta mbaru na kiankere ara ntugwana bo babu bo weta kedia mtu ere ara tugwana namba 2 oke huku mara kioro kira thai to kwaria kioro kona kia koro na kia koro oke huku mathai ko tai gonto eta wisa India ko eta wisa India na yote to taika kwenda bongo atanto au namba 3 thayo reta ino kara mtu hoteli nsa India ti ikioro kwenda huku akoria ko bia korete ko nto eta huku hoteli ne kwena hoteli iro kwena kelinya kira kenji kia wekira mainto ya roko hoteli uni konukerwa sana no kone nyare mwete kona customer no ntubwa kwethira nyingi kuma na wieta no ikwethende bamba batito kwa antuba kuiba mami muno na nya we no mbue no mami no ntono atwirire pa wiki tokea ko kama turarukoro uno te mtotona ukaitene kaibala mekirete kuthukanga kwa barabara mbaru erereta maketha thokone miathene bibio thokone bia ya thokone barabara mbaru kura biuma nende twaregereta batu twanjiro barabara mbaru bionde tuketha tuite thinto boya lakini barabara ere atilo kithelo kitheli kinya kiongo tomba kumya kithi barabara kana imbi biongo yongo na twikira nto bata access nyamba ru o director yongo yenja imutarone araura ina mieri ethatu guo na ituchi economy ya miathene na kenja ina mikindori yuma mbarua runto moya okethirikari county Meru tubwiri kuona brada atetho no tutumira ko turakuria uchuru na tutukona benefit ira tubwiri kwa wane iyo county government tafadhali mbeje uchiegeri budgetine 2022 2023 na thaito 2024 no thebio turona mami weto na tuthigire na toyoreria rombare ureto no wete maukune waile ketha kote taxi twitter tutomberwe no te maendeleo tona mama to goramba ore no mbikwa mama ibo mbikwa mama babu na ubore na mora baichu to goramba tere otuikwe kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa mukiri wa Mithika atoke kanyaga kunogoka banini utikathino ako
ana bako ni botoro barujo ritana mwana waku ega bwagwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rujo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Wapenzi wa kipindi cha Neno la Neema na watazamaji wa Weru TV, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la CFF mjini Kiambu katika Weru TV akikuletea Neno la Neema litakalohuisha maisha yako. Hakuna kurudi nyuma, utafurahia kazi ya mikono yako. Na wewe ambao umezungushwa kotini kwa miaka, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Wewe pia ambao umenyang'anywa vitu zako, umenyang'anywa shamba, umenyang'anywa gari, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Kipindi hiki cha Neno la Neema kitakujia siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na madini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. It's not just a match. It's the crescendo of a season-long symphony. We're now approaching the final
critical moments go for one final time inside the final final of the FA Cup final. Europa League Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Nukwenda kujuri kiroto gyaku tukugwate ugeni Nairobi Technical Institute nitwejanaga competency based education training curriculum kana CBET utetheria murito gukura nkuruki nitwejanaga mathomo ja diploma craft na artisan kiri mathomo ja health sciences applied sciences business studies electrical and electronics engineering institutional management automotive engineering information and communication technology mechanical and chemical engineering liberal studies na entrepreneurship itwejanaga short courses kiri international certificate for digital literacy kana ICDL, motor vehicle electrician, PV solar technician course, subside driving courses na jangi nkuruki. Magirejetu jo umaga kirinek, SIDAK na NITA na aritobe tuibeti kiritu kuona uterio bo scholarship cha thirikari, bursaries na help. Uchiandikithia thai, turingire thimu kurukira 0721-233-394 kana 0208-034-403 no utukinyira gukurukira email chetu ni nairobi-technical@gmail.com kana info@nairobi.tti.ac.ke kana kire website yetu ni www.nairobiti.ac.ke. Turi Nairobi Park Road kana Ring Road Ngara. We are welcoming you to Nairobi TTI. Thank you and God bless you. Nairobi Technical Training Institute, excellent in technical skills. Oringi nkugwate ugeni tukithie na mbere biashara kuma thokoni ya Marimanti ni maregete kuriba ugoti nikiria makuga ni kwagia utungata kumakiri thirikari ya county ino maruga gutikio makuona kumakiri thirikari na nikio makuria methiro makiri rikano nontu ni makuria thina thokoni ino. Kiutha tinara misinkuru thokoni ya Marimanti muthenya gwembo tira kujira nkujani gate akanjo na biashara thokoni ino kiri kurungogoti arama na kuga guti kwina nkubani akanjo ino bakuthungira thokoni gintu thathite ciongo urauka kagwegwe gatari kanene a biashara baba gikira mutigitiro kimwe na kuga boba takirito thoko batiri ungogoti tikore kotho kuntie kerundu gya nkomana gya ya gutomwa na ora tomana uga baya baragaragie thoko tutimenye ibao no ntorokere gutigo karibu kione batire kugura mbekera unde ninkankaro mkagura batimbekere agata na mbeche kiaya na wacha waka thoko 24 hours tugwerenge mbeche cyane nkanero ciaregwa cyatha ino ciarerwa turerwa turi na lazima buigwa nto beto bokienda kumenya kato kare na lazima re buriaga bokiona amatwe goro tugituma kiragia oka kianda reka ofote anto bondo na bakura na bamo batarete mpempe nionde kira mtu mpempe araugia nacio gatho kwikiringa biumia bithatu kithingatano gutachia tobaga turarukoni runene mtakegura mpuru no akaeka thambia puru ingi kura twaga na ndigo na makwai makwore nyamura na nyanyi tikwora mwathoko mathe makomboka gutoka thoko kinga mathoko nyine mwani thokoni tugete na kaure motie ciringi tukare thoko eno twe machuguni tukireja gwa irwage tukinya maraga tukumbura ya ura metune komomoka nyanya twanaga tukwajwa ene tionwa tukuria mbeca anto ba Marimanti kure buota no gokagwa arewa na karuko na no gokirotheria tukuno gokakuria bagitumana Krisini Twatharakani thimo ndagataya kwanga kiuga mbeca cia wakathoko ino niranenkanirwo na nurongo matangazo mara ithatu twitegete matutu kegwa seneta gwetu gataya kiuga mbeca cia Marimanti ciacokirwe seneta no kwenda gutwira ukathioka mama na mukanthata umenya kuyarie mentu wenu wagwa mbeci gochoki toye twerwe natia guturana mamira na muka agianda na ariemere tikwe kumira na tuonire ngori umire mbito ya biashara bakiri gavana Njoki na tuchugurikira thoko kewa titwakira nagetebore twerero atuchugurikira twakire na Njoki nio bambo bakumutethia na ethugania natiga gukuthuka antu ba Marimanti naja karembe twarie gintu kiareria na metho kwa metho tibo mwana gutumana na thimu ka utuma antu bake tumandu bake by the way na tamtaga kundinge ko bikenda muri mbeca kana ye kumbarati mbeca timu cia kwa ciathire mbomba kuongera ingi ata kuri akanju naye tukarembe tware tutiri uthonu itu mwendete lakini ende ko mwenda ko to mwenda kumwendi kugoera muthara kaugia wacho na muno no tojagia ende twamuchoni twamutojiri ndokire twaranĩria betotiri uthonu
nkiripotera Weru TV kumantere Chetharaka Bitwa Paul Gwakabithe. Ni wega nonto akanya gaku riu inkwendere muthenya omwega na wikendi mbega.